êrişa asîmaniya Tirkiyeyê li ser bajarokê Til Rifetê yê Bakurê Sûriyê. Êrişeke bi gotina Tirkiye dibe êrişa bejahî jî li pey wê bê. Lê Amerîka divê derbarê de hişyarî daye wê. وزیر براوانی اوستن پیام دجاهتی کرنا وزارت برانبری اگر هر ایریشه که بجایی سر باکور سوریه گهاند. جارا کدن هم دیبیجن فوکس ملور اوه آرمان جمع بی آستنگ بردوام ببه. او جی لاواز کرون شکستنا داعشه. هر وها ریگریل چبون نا آرامیل و نافچه. هفتهیا بوری سروکومار ترکیه گفا اپراسیونا بجایی لسر نافچه Til Rifet من بیچ و کوبانی لباکور سوریه و روجاوای کردستان خوار که همو دبن کنترولا ریوبریا خسر دنه. دوی اپراسیون ده ترکیه دخوازه بدریجاهی سینور خواه لگل سوریه بکوراهی 30 کیلومتر بچه پیشه. لی پنتاگون ناخوازه به وی پینگاوا انقره داعش جارکدن زندی بکه. ام اعتراف بدلگرانین امنیین رواین ترکیه دیکن دما بحث ده سر پاراستنا خلکی وی لناف سینورین وی و بردوام جی دبن هواهنگیل گل ترکیه بکن او هواهنگی او کار جیل گل حسده بکن دزانم جی کو سربازن امریکای سلامتن و ام هیویدارن جی وها بمینه لی اف جی وی گرنگیه خورد دکه داکو آرمانجا گرنگ بردوام ببه او جی جناورنا داعشه. روژا 20 مجداره ارتشا ترکیه êrişeke berfireh asîmanî li ser çend navçeyên Rojavayê Kurdistanê dest pê kiribû. Rêveberiya Xweser eşkere kir di encama êrişên Tirkiyeyê 59 kesan canê xwe ji dest dane, 16 ji wan sivîl bûn, li gel 19 şervanên Hesedê û 24 serbazên artêşa Sûriyê.